Gypsy, jäädist tahad? Jäädist. Istuma pead. Kuule, istuma pead. Istuma pead ju. Niimoodi ei saa ju. Istu. Istu. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Didn't look this bad in our honeymoon. Jälle. Hey, Uncle Ralph lives here. They're back from Paris. I'll drop in on them. They usually give pretty good presents. Istuma pead. Nii ei saa midagi. Laiskule. Ei anna sulle. Kui istu ei saa. Istu. Istu. Siis saad. Ei taha rohkem, jah? Ei taha või? Ei taha, jah? Ei taha. Tahad siis istu. Istuma pead. Istu. 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 Istuma pead. Istu. 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 Ei, siin laisk varsti küll. Näed, siia oleks ka. Meie jaoks aitab nüüd on ju.